Yebo, ingane zawethu impela uvelele namhlanje umalume ke wezingane ke zesikole owadela ke ingozi ke masikezi ke eyadlula ke nemphefumulo ke ebalelwa ku14 khona phana ke eValley. Bafati ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela manqane nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje masiqala ngene channel yake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell cause thola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ke namhlanje uvelile umalume ke owadala ke ingozi ke enyanti sike igazi njengoba ke yadlula ke nemphefumulo ke balela ku14 ke yezingane ke zesikolo. Kanti ke wengane zawethu impela ke inkantolo ke yaziwa ke ngeVanderbridge Park Magistrate Court bese sinqabela yena kumalume ke iBill njengoba ke necala ke lihlehliselwe ke umhla ka5 kuMashi kuona ke lo nyaka. Kanti ke wengane zawethu impela kwizinsolo ke kuvela ukuthi ke yona ke imoto ke behamba ngayo ke bengathelile futhi ke ebesineminyaka impela ke ingathelile. Kanti ke kolunye uhlangothi ke wengane zawethu impela ke kunezinsolo futhi ke ziveza ukuthi yena ke lo mshayeli ke ubengenazo ke izincwadi ke zokushayela ke yona ke imoto wengane zawethu. Ake bafuthi phela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphetele zona ke ngengozi ke yenzeka phana ke eValley ke idlula ke nemphefumulo ke balela phana ku14 ke yezingane ke zesikolo njengoba ke umalume ke evela phana ke inkantolo ke ngawo ke amacala kokubulala ke ngokungenhloso. Hayi ke wengane zethu impela thina ke simbuso City MTV sithi nje bafethu ke ake sehle ngobonda idibani yona video elandelayo.